Sing the Chanariba customary law na Indian Constitution Makada no Pishing the P. Kanaba Mapung Fana Yohon Mangamdre Hana, Manipur State Commission for Women, the chairperson of Fondorokli. Congress say Langak Pasohitaba, opposition when a labor Sohitaba political party in Haina, BJP Manipur Pradesh, Maral Shirakli, MPCC, Dr. S. Manau Tonasu, CAA Matang, the BJP Nalepakni Amulan Lanzing Lehana, Maral Siri. Citizenship Amendment Act, Sogotana MP RK Ranjan Luchinguna, Hongam Patasat Kipa Kongchat Pulga Hiramamata Mari Lena Diana, Maida Pai the local clubs in the Pondorakli. Amasung Manipur Lengak na mutat pikra balenga ke school sing hinggalan do mayro sing umay tama pangan liyuhan Manipur People's Democratic Front na apil torokli. Ma'am kurumjari adom na yung impact news ni hausa pungja sa pabugi maru pausing miyam da pijari Manipur gi Singi Kul Sing the Leriba customary logi Sanabia Sina Nupi Singda India Constitution Piriba Kanab Singh Mapung Fana Yohan Mangam the Lady Haina Manipur State Commission for Women chairperson Dr. M. Binotana Fondorakli Wafamase Kangkokpi District Utong Lok Tapangto Kiba Kulasadagi Hanak the Manipur State Commission for Women member or in a Kankrabi T. Songshin Koirengbu Taram Opogi Tormda Magna Fondo Kibane, Dr. M. Binotana Makatana Haikibada, India da Hausik Nupi Sing the Ahen Basakti Sinagada Bani Haibagi, Akan by Yeho Malaktuna, Nupi Singi Yai Fanaba, Anoba Tauranka, Lokale, Masigi Manungchana, Esteda Sidasu, Langagasina Manipur State Commission for Women, Fauba, Lingduna, Nupi Singi Yai Fanaba Tauranka, Pakalak Labasu, Singi Kul Sing the Lady customary Logi, Sanabia Sina, Lady below Namak Aremada Tari Hana, Pondoki. Thormata the Sarugiaki Amukugi President Ferojam Nando Luang na Makatana Haikibada, Manipur State Commission for Women da Lamdamasigi Apikpa, Furupa Moe Querying Furuki Nupi Mihut Amahapak Baasi, Apaba Kongkang Mane, Tawangasina Lamdamasigi Apiko Furup Singam the Chingi Nupi Singda, Tenga de Kodong Chadam Kayasu, Lo Sigi Matingna. Logi mating na ting na bada chow na mating oiragani loina na Manipur State Commission for Women MSWC na so wathok mathorok matamda wayal watem tawbugi mahut wathok adu thok tringai da miyam da logi maramda khangan bugi thorang sing paikat pinar na ba MSWC da apil tawki. The women from the hill areas are highly educated, but they are not able to do anything because they have pressure from the community, they have the pressures from the customary law, so they cannot go off their staying. Manipur da kujil libiri ba Manipur State Commission for Women se mapangan jil lady bets mapangan libiri kan bi de yam hena kan bi na ba atopa state sing da leiba kal ba commission sing jiga manaba thak da yana ba dam da khare hena amga to bi ba the women's Sohitaba opposition when a Sulai Bahitaba political party Nihana, BJP Manipur Pradesh spokesperson or Bachongtam Bijoin Fondorakli, Lampel the labor spokesperson is Yum the Pomusing Unaba, but the Congress Pu Sairak Kibane, Unaba to the Bijoin Makatana, Lebakasigi politics the Congress Party, Chanapam Lairak Party as the Karikadam Labano, Labada Matik Sabra Haiba, Wahang Fauba Hangningai, Hangning have Wafam Tamlaki. BJP lengang na dictatorial policy satare Supreme Court natrabadi thingbang ngamlaroi hana Congress na BJP da maral si dibasi hektamak haijen bu wafam ni leivak sin batungna anti-national loi bathawong sathari badi Congress party ni Congress na chai humpurum leivak asida sasan torokpada Nehru gi matam dagi horaga mulamdai matam fawbada defense yauna hiram kya da achaw scam kya Senaramba party ni haina achobu maralamasu bijoy na Congress ki matakta sikhi
Congress tarumba mogi scam mayam do BJP ki matam da putho mangak chumna putho banate logical conclusion ma lakna ba pursuit of the national interest da BJP di opposition da lerin da hai mayam loi putho mane Congress na kari khang de ne Citizen Amendment Act se communal na te se aramuna communal le chanto in kari gi December da Assam da yam chawber rail yim chat matam da satre organization ati sangsan mayam peacefully chat padi marak khachalaga Assam gi secretariat Janata Bhavan mai thage entarme adu ko chen chendra phone da Injilamizi, Assam Youth Congress ki President Kamrul Islam Chowdhury, PFI ki President Animul Haq, amasung PSI ki Press Secretary Muhammad Muzamil Moy Ahumna Silaga Janata Bhavan je mai thage tarme. Citizen Amendment Bill yaning drena chumna logically, reasonably ngangna banata ba. Maraksda India thugaina ba anti-national, anti-social mayanga pullaga thabak tarmisi Congress ne je high with the Hyman Mathola roiba. Manipur nauna chanarakliba inner line permit ILP system asi manglam chatta lamdamasik miyamna pam ki ILP system adu natte maming khakta gi obe permit ni haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki member Dr. S Manauto na phongdokre wafam asi ngasida gi horaga tha si taramanga fawwa numit mari ni chumna chathaga da bahumlak suba nauria pakhang lapa kendra veteran football tournament hogdokpu gi thorum da phongdokki bani nauria pakhang lapa kendra development committee na sindna malum tera kha lampak ta pangthok ki tournament hogdokpugi thoramadda Dr. Manautona nauna chanarakliba ILPS na hanadagi hena mitop singna permit ama lauraga lamdamasida sanglakpada line thokani Citizenship Amendment Act CAA na Manipur soklo heba wafam adu aranba oigani yum amamaina chaklakpada yum thangnaba singsu maine waira oi hainingai leite hena phongdokhi Tungi charol churul da yeng koi history da itihas da koi khongau nar kadoba hauki ba pari puri bu mai thar kado dugumba thabak thawong chatha ningde aduna laingak pari ba opposition da lai ba political party punamakti miut singna tungi charol churul gi khanbi raga ILPC amukka hanna kok thadabidana kari krai de kari soiri bu ge habdu yengchin naning ba ge pamba no bu chahi gi paujel pije ba glorina Manipur miyam da thamjari tungi charol churul da yeng Lebak Water Wariba Citizenship Amendment Act Sagatuna in a Manipur Parliamentary Constituency MP Dr. R.K. Ranjana Luchingduna Haukiba January Mangata in Falwis ki Manuchan Bakong Ampata Jatkiba Kongchado Kuladu Mari Lane de Kuladu Miamna Water Wariba Ekasigi Mayok Matam Pumba Laigani Hana Akan walk from Tamladuna Kongampat Tachatkiba Kongchado Kongambat ki Jila Parishad member na Miyama Medikul ki club amsung Mayra Paibi Loop Sing Tanaram dan Chatkibani Haina Club Marina Sengtorakli CAA Sagotun Chatkiba Kongchara do Kongampat Kunja Singamari Lena de Haina akan walk from Tamlok Liba Club Maria de Kongampat Youth Club KYC Kongampat Young Pioneer Club KYPC Mantri Leka Youth Development Club MLYDC amasung Sevadal Youth Club SDYC ni Hiramasig matang na kulasig mayra paibising yauna Manipur Press Club tanga sinungtil paumising unaba mada Kongampad Youth Club KYC ki President Chongtham Durbatarana Fongdorakibada Numidadu ki Kongchat adu sarugya kiba Mia Madu Karimaram ki Kongchat Chatlibano Haiba Fawba Kangde Aswegumba Mia Mamadi Kongampad Kulbulam Lan Uhanga the Batawong Amatamatung the Tobigano, Kulasi Kunja Yauna, Club of the Maira Pabi Loops and the Citizenship Amendment Eke Mayokta, Akan Kongjang Sanction, Lak Libane, Makatana Su Eka Sigmayak to Kongjang Sanction Kigani Hana Fongdoki. Ningsing Mayabadi MP Dr. R.K. Ranjana Luchingu Chatkiba Citizenship Amendment Act, Saugat Pa Kongsatu, Karigi Chatpano Haina Impact News na Hangbada. Kongchat chatpa yawba miyoi singna chapsaba maram khangde haina phongdorokpa laikrabani Haiba rally asi khoi lekai go ina yamna laibak thiba tangka gamani mase matungda asumna lekai gi khoi gi khana mangjong na khangan ba sum leitana khoi gi asumba kaino amakak sinbi ba se mase khoi gi yam laibak thibani matungda masumba thodok sing sinbi dana ba haijari aduga makhata na khoi citizenship amendment bill asi masi ek olaba se khoi sagotte haiba se khoi club ki mai kai digi phongdok sari karamba mongda kamaina satkibana haibasi khoi gi hana satkriba leader khoi gi keno singsia leader singjina misguide to bir sing
सेंगना हायगदी मोइजी चलिबो रैली चलिबो मसामक सिंजे करिगी चलिनो हाइजी सुंखं खंगिद्रे मोइजे हजिकी रैली चलिबो इमा इबेल सिंग नत्र केनोदा मरकता रैंडम मोइना हंबो क्वेश्चन नम कोइ होना तैना आंसर पिरखरिबदो अदुना कोइ यामना चुम्बा आंसर केनोने खुदमनि अदुना मसिदा कोइ क्लब की अमसुंग केनोदा नॉलेज अम मेरा पाइबी साइड नॉलेज अम फुलेगिदि CPI Manipur State Council के State Secretary Laisram Sotin Kumar Lengak na condition amta yauduna thado o lebak ki issue da saruk yakibe State Secretary Lengak na thado raktrabade left front na wakal mana political parties tinga pundun akan mamong na kongjing sanctioner na ba same sare hai na CPI M ke Secretary KSI Santana thamlakli Irabot Baman the Pomis Singa Unabut with the KSI Santana Fondora Kibada Citizenship Amendment Act CAA Yaning the Fondutuna Lebak Pumbagi Oina Hokibukum Jalis Singani Taramapan December Taramapanda Kongjang Sanction Kibadu Saruka Moina State Asidasu Kongjang Sanction Ki Adubu Yamna Lebak Tiba Tawungama Oina CPI Manipur State Council ki Secretary Laisram Sotin Kumar Bu Indian Penal Code ki Section 124 clause A ki makhada sedition charge tawna fajin but laibak thibane democracy chat paleba ka sida miyam ki fundamental right khongau na ba law se center the lady ba government lokthok kadabane Manipur lengang na Sotin Kumar fajin ba se maram sadana political power sijina ba thawong amani hana KSI Santana fongdorakli nakalamromda Laisram Sotin Kumar gi loinabi na wathoga sigi matangda Manipur State Human Rights Commission da wakat kibaga loinana United National Human Rights Commission da su athu matam na cherol thaduna wakat lagani haina pongdoraki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯕꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯗꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯇꯤꯟ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯇꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯁꯨꯇꯤꯟ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯇꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ IPC 124A ꯑꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯚꯥꯔꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯂꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯝꯕ ꯑꯥꯏꯟꯅꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯗ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤꯁꯟ ꯑꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯁꯣꯇꯤꯟꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ 21 ꯗꯦꯖꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯇꯕ ꯊꯣꯛꯑꯕ ꯂꯦꯐ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯕ ꯁꯣꯇꯤꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ India da Citizenship Amendment Act CAA senakibabu saugatladuna Thawal District BJP workers in Khongcha chatkre Khongcha hadu BJP Thawal Mandalam sung Manipur in parliamentary constituency gi MP RK Ranjan punasinduna Thawal bazadagi hauduna Thawal Wang Lekai Fauduna Thawal Katil Faubuchatki Khongcha da we support CAA long live BJP Narendra Modi Amit Shah Chief Minister N Birena Yai Pare have a Kolau Kasut Lauki Manipur lengak na mutat pikrab lengak ke school sing hingat landuna mahiro sing mai tama fangan biu han Manipur People's Democratic Front MPDF na apil tarokli Manipur Press Club da pamu singa unabam the party asige secretary sapam samunga una fongdor ki bada Manipur lengak na mutat pikraba Tondon Chana High School Raja Dumra School Bengali High School amadi Kebon High School na chingba school singasi laitabana lairaba mahiroi kya mai tam fangdabagi awaba thengnari madugi matakta private school sing na mai tambadasu sel yamna changbana hena khudongcha daba mayoknari haidaba khudongcha daba singasi kokna na ba mutat pikraba school singasi hingat hanna na ba lengak no hona bi wafam thamlaki
मोइने मुथꯠखिबे स्कूलसिंग असे हजिकति सेसल लोबो मतमदनी अदुना रिस्टाब्लिश तौरो हजिक खोइ लाउरी मरमदि 1981 दा मणिपुर की पॉपुलेशन से अराउंड अबाउट 40 लाख मो ओइरमनेबा ऑन टुडे 32 लाख यौरेबा सात्र मसिंग हेंगलएबा सात्र मसिंग हेंगलक तादि हाई स्कूल यांगै लेबदो हजिक चाम लेबा ताएबा से अदुना हजिकति पॉपुलेशन ग्रोथ अप तौबनिना सरकार की स्कूल मुथत्खिबे सिंग असे कंपलसरी हिंगलमदा ताएबा अदुगा प्राइवेट स्कूल हाई तारगदि प्राइवेट स्कूल दा मही तमदा फी चाउन हुले वी ट्यूशन दरकार लेरे अदुई तादि कोरे सो पोर ओइबे खोइगुंबा कॉमन पीपल की लाइक तम तोक ताब्राबा मोइने मुथत्खिबे स्कूल सिंग असे हजिकति सेसल लोबो मतमदनी मोइरांखोम कृष्ण प्रेमी ऑयल पंप तकी कैसामथोंग फाउदुना मयाय लंबी ताबा या स्कूल पुलिस लेन लंबी अथु मतम से मोहदुना लेकाय दुगी मायरा पाइबी क्लब की मिहुत सिंग अमसुंग लेकाय मियामना लंबी थिंगजुलुरे था सिक तरामंगा फाउबुगी मनुंगदा मणिपुर लैंगाग अमसुंग मरी लेनबा एमएलए सिंगना चप चाब मियंग चंगदुना सेम हौद्रबदे थंगनब नुमित तांग तरा तरुके आयुक अंगनबदगी हौदुना लंबी असे थिंगबगी खोंजंग संगशिलगनी हारी ngasi sanction khiba lambi thingba du mari lenana ya school apun maira pai bi loki secretary lemang pokpom ongbi santi balana ya school police len gi lambi ase mayai lambi amsung imphal more lambi ani phawdo phawjin tawriba yamna maru oiba lambi amane ngayak leitana khudong thiba ke nanglaba lambi ase athu matamna lengangna semjin biyo haina appeal toraki mayon sida oiriba lambi gi phibam se ngasi kana mato ude MLA ani lai amana ya school kendra gi MLA amana sagoman kendra gi MLA adu makhoi ani se lag tanara male date 15 phau sida sembi rakta ba taragadi nongan baga date 16 lagi angan ba yukta gi akhoi thingbai khongjang janjang gani lambi sida chenbi ri ba chatpi ri ba akhoi silinau sing ima isa mayamna lambi da thingba piri hana nungai taba khot patobi gano akhoi praja laikai gi miui singna pami ba adai public sing da su awa ba pi taba footpath happy da na phaja momong da tung koina le hongna bai da mangta akhoi seman janingi mayon sida oi मेघालय की वोलागंज तत्लेरिबा मैतै सिंगा होकिबा जनवरी मरिदा सटकिबा थवाल डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट यूनियन की पाउमी सिंगा उनखरे उनबदुदा वोलागंज मैतै डेवलपमेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी खोमान तावम कुलजितना फोंदोरकपि मतुंगिना मतम क्यागी ममांगदगी मफम अदुदा मैतै सिंगना खुंदादुना लाख्रबसु ngasi फावबदा मेघालय लेंगा की ओइबा मियंग अमदा चंगलकप लैत्रि फोंदोरकी मफम अदुदा लैरिबा मैतै सिंग अदुबु मेघालय स्टेट गवर्नमेंट ना इंडिजिनियस पीपल ओइना सखंग हनिंगबगी अपामबसु थमलकी सिंगमेरोंगी लै इंखोलदा लैबा चिल्ड्रन होम दा लायंस क्लब इंफाल सिटी यूनाइटेड की सान थंगनरबा पोलम क्या खुसिनखरे हैना चिरोलमदा खंगलकली इम्फाल वेस्ट कांचीपुर लेबा लेशांग हिदेंदा नुमित तरामापनि चुमना चथगदबा अनिरक सुबा लेशांग हिदेन फेस्टिवल कम एक्सपो 2020 ngasi haudokhre लेशांग हिदेन प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी निसिन पांगथोक कदौरिबा फेस्टिवल से MIBCWV के चेयरमैन ओरिबा MLA एस डिंगो ना हौदोखी थौरमद हौदोकलदुना MLA डिंगोना लेशांग हिदेन हारिबा हिदेन से लमदमसि की पुवारी का सागवनदुना लाकलबा यामना मरु ओइबा मफम मने हिदेन से सेंगतपदा लेंगांगना चपचाब मियंग संगदुना सेंगत छागतपगी थबगसि मपुंग फान पाइखतकनी फोंदोखी थौरमद सरुग्या खेबा कैराउगी MLA L रामेश्वरना फेस्टिवल असिदा लमदमसि इंडिजिनियस ओइबा चिंजाक मकल सिंग अमसुंग खुदसा हैबगी मसक थोकपा पोथोक क्या पुथोकपा अमसुंग फंगन फेस्टिवल अमा ओहेननिंगे मसिना लमदमसिबु सुबनोंबा मदे होनम कनबा स्टेट अमा ओहेनम ngамगनी फोंदोकी फेस्टिवल हदोपगी थौरमददा MLA S सुभाष चंद्र थोकचोम सतबर्ट याउना मियोय क्या नसरुग्याकी कोई ममांग दा अतोप अतोप इशू मयाम अमा केप की ओरो हेल्प की इशू मयाम अमा लेरुगसु होजिकती इशू मयाम दो मणिपुर सिदगी लोइखरबनिना डेवलपमेंट लोमदा कोई स्टेट असिस कायदे करी लेरिगे हेदु खनरकांद हेना चकपा हेना नुंगाइबा शांति लेबा दुगुंबा कोई स्टेट अमा ओइननबा होनबदा प्रजा सिंगसु मदुदा हेना पुनिंग हकचांग चंगबा मथौ ताय हैदना ये माना थमजनिंगी नोंगमसि मिसन जो आइगी केंद्रदा फागी तोरम मलै अकोइ सकेलिंग पोयाम योले असिमा योलहनगम जे असिगी महत्ता हांगमल लमोइले मतम मफमजिदा नर्सरी प्लान तौगरिबा लै सेंबा हैरा सेंबा जिंगजे मणिपुर तोंगान तोंगान फमदे कौरकान सिदि कांचपुर लिलोंग फावजाइदे याम फजबा लै ngakta सालनबा अदु मखोय पोसु योनजबा सकेलेन की महत्ता लै ओइनो योनबियो हाइबसि मै थमजगे
Republic Day gi mangoina na Imphal East District Commando gi team lakot protection thorang gi manung chana telepathy da yum sangona thi humba gi thabak chathakre Imphal East ki additional SP operations TS Krishna Tomi gi miyang makada Imphal East Commando gi DSP KH Herojit Commando OC TS full chana masung Commando OC in charge nanga se ayuk pung nipan minit tara mga tagi mapan makai fawbada thi humba gi thabak do chathaki hari thi bahumba da mioi chani rom verification chathaki verification adu da masagi shaktak se suda bumi ani fagat ki bagalo na makata buang pong sa tanan na magidamag porompat police station da pukri hari Moreda drug lalon ba hengalakpa amadi atopa lalolati chathari thabak tharom singi matangda khana nainabagi mifam pangthokre mifam adu Maitai Council Moregi Conference All the Commerce and Industries Government of Manipur gi miyang makada council asina sinduna pangthokibane Indo Myanmar border town Moreda chathari balalolitik sing nomuno magi sitharakpa made Manipur gi Mizoram da hongkibagi matangda wafum kya Chamber of Commerce amade traders kana mifam adu da phongdoknaki Nakalamaromda, Lepalaitana Chatari Badrak Lalon Musingu, Tinganaba, Government of India, Manipur Langakani, More the Hena, Miying Tampam to have wafam su Pukatnaki. National Sports University Sagani and Toromathobal District 44 YTV Lakolda Medical College Sagani Haiduna Lam on Malaklambagi Mayokta YTV Local Land Affected Owners Association na Wakat Mifam Chatakre Wakat Mifamadu Association is in a Langtabal Kuno the Chatakibane Wakat Mifamadu the Saruyakiba Lopu Umana Lofam Singase National Sports University Sagani Hai Badagi Miam Pumna Magna Mantik Nabatodana Low Sing Ase Langakta P Kibane Sports University Sadrabanina High Court of Manipur the Lopam Kanner Nabasel Handok Sarage Haiduna Kias Satari BJP Lusing Malangagna Machinda Lopam Kanse Haraga on a Tainana Tautorak Pasi Yanning they have a wafam Fondoraki. Ziribam gi ahan ba emele oikiba laikhidraba sinam bijoibu district adu gi miyamna ningsingbagi mitam ama saragani ngarang khaktamak sem khiba sinam bijoi statue construction committee Ziribam na district adu gi mafam chaba amada mitam asi khingani hari committee si convener oriba L Ranjit Kumar na mitam asi sabada Ziribam amade Manipur da lairiba miyamna mateng pangbu haibu wafam tamlaki Anglo Manipuri wa 1891 da achoba thodang laukiba Major Chongtha Miyagi mitam chaliba chahi 2020 ge June taratareta Tripura gi Narayan Khamar da Maikum Hangdok lagani and Justice Committee on Anglo Manipur wa 1891 Martyrs and Freedom Fighters of Kanglei Park Manipur Justice Committee 1891 athok pachero lamada khangalakli Tunglam chat kidamak haibu wakhalolda Kaksing Educational Trust KET na Class 7 Tamliba Mahiro Singoiba District Level Open Amade Government School Haina Kanglup Ani Tokna Kaidokuna Sai Kuding Piba KET Scholarship Award Ngasi Kaksing Representative of Lois Ki Auditorium da Pangtokre Thoramadu the Manipur College Kaksing Principal Pukramam Raghu Zenims Ki Hanagi Chief Librarian Dr. N Giridhari Thobal College Ki Librarian Naurem Prihi Kumar Sarugyaki State asida yan hanbo na kumjali sing machapan mariputra mari that low kiba IRB rifleman singna service taro ko chai kun mga mapung farak pagamari lena na mongsang gay delay oles home da sana thak na rabamadi polam kya khusina krei panbayai kumjali sing machapan mariputra mari da low kiba IRB base asigi matungda batch tara mato hena low krabasunga si fawda ahan batch asigi rifleman amma fawba promotion piba laitribani Studio 11
Pro Academy kauba hair cutting amasung spa gi academy ma ngasi hangdokre academy ado singjamai mathak chongtham lekai da hangdokibani Ningthaujam ingosa chak pana iba masisu punsini hana mingthon ba saireng lairik amangasi uripok sinam lekai de leba kombirei ingi conference hall phongkrei lairik phom gi thoramadu da Manipur Literary Society ki president Prahlad Sharma Fayeng Gram Panchayat ki pradhan Angom Ongbi Sama Sakhi amasung Fayeng Awang laibungi khulakpa ningthaujam toyai chak pana saruk yakhi Korea ki general merchandise brand mo oriba Zimivo ki retail store ma ngasi Moirang gi MLA P Sarachandrana hangdokrai Thamoiban DM College gate ki opposite naun hangdok leba retail store adu the company sin putokpa aki amogi polam sing makhal matel suna fangan gani hari Republican Party of India Athawale Manipur State Committee ke State Youth Wing ngasi sem krai thongam Pradeep Kumar nauna sem krabu Youth Wing President Maikam Lander Maitai Haisnam Bisorjina Vice President amade Koizam Avinash na General Secretary oina khan krai ngasi Kaisamtong Aibam Lerek ta pangthokiba Republican Party of India Athawale Manipur State Committee ke President Mahesh Thonawjam gi Sangai da pangthokiba thoram amada State Youth Wing gi nauna thau pugdaba mioi sing adu khan kibani ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯃꯥ ꯁꯦꯕꯥ ꯄꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯅꯍꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯌꯨꯠ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯒꯦꯕ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯃꯤꯅ ꯕꯠ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯍꯧꯕꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯩ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ RPI ꯌꯨꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯋꯥꯏꯕꯧ ꯁꯣꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯣꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯌꯨꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯨꯠꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯣꯠꯅꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯆꯦꯟꯖ Hawik sanawi pauda numit kunipani chumna chatharakpa winter table tennis coaching ngasi lotion krai coaching ado thau table tennis training center na sinuna thamoi banda leiba center asigi lotion da mamang sahi kumjali singani tarama pani December taramanga dagi chatharakibani masana asida afaba sanaroi puthokna bagi wakhalola chathakiba coaching ado da nupi tara yauna puna sanaroi yankhaina saruk yakhi Kumalampak Indoor Stadium da Hokibachai Kumjali Singani Tara Mapan gi December Kuntaretagi Kuntra Fauba Chathakiba Tara Taruk Suba Junior National Jump Rope Championship 2019 da Manipur gi oina medal lorokraba sanaroi sing da Janatadal United ZDU Manipur Unit ki Maikei gi sel gi mateng pangkrei mateng pangui thormadu Bishnupur District ki Moirang constituency ki manung chanba Kwakta Sabal Lekai delebu Manipur Jump Rope ki Coach Mohammad Wahid Khan ki sanglen da pangthok ki banei thormadu da JDU Manipur Unit ki General Secretary Haurangbam Ravi Kanta Maiteina sanaroi sing da sel gi mateng adu khusinaki Guwahati da chathari bahum suba Khelo India gi judo championship ta Manipur gi judo sanaroi kyana gold medal ama yauna medal kya loba ngamkhrei sahi tara taret makha gi category da nupi kg humputra humdui kanglup ta ke Vision Singh na gold medal ama kg marifu mathoi kanglup ta is Bir Kamal Singh na bronze medal ama loba ngamnaki nupi kg humpum do gi kanglup ta
Guguria Devina silver medal ama loinana Sanathoi Devina bronze medal ama loinana Aids Sovasini Devina bronze medal lobangam Ulau FC na sinduna haukiba December taramanga dagi ulau kangjay bunga team kunipa na sarugyado na chatharakpa Hanwe Village Open 7-a-side soccer tournament ki Mapu UYC Waheng Kuman Oibangam Kray ngasti sana kiba final match ta UYC Waheng Kuman amadi Udau FC na api matam na panjal ani chanaduna draw oy kiba galoina na penalty shoot out ta UYC Waheng Kuman na panjal taruk mga admaiti pi kibane tournament se best scorer na ULLYC Utlogi L Rahul na tabangam ki Best player ki manana UYC Waheng Kuman ki Rajdhon Singh da P ki best goalkeeper na Utlaw FC ki Laistram Siam Kisho na fangbag ngam ki bagaloina na emerging player ki manasu timasi ki Sanaroy Laistram Dhakesho na fangbag ngam ki tournament na sige ngasi lotion magi thoram ga marilena na YSWA Ulawgi represent tawduna sanaramba Ulawgi akoi bada lady ba al oraba sanaro isinda Utlaw FC gi maikai dege achamba khudol tamdun kai kumna bu utki loinana final match sanadringai mangoina na Utlaw FC ga CISF airport ka exhibition match amasu sanaki Social Young Club Kawa na sindun ani raksoba grassroots football coaching program ama ang asidagi Kawa hudrom leka ideleba club asigi ground the All Manipur Football Association ge secretary L Zoitir Moiroina hawdokre football pamzaba haurakliba angang simu grassroots football coaching piduna masana sida lamdam asidagi afaba sanaro sim puthongna nabigi wakalol the coaching program ase pangthokpane sai tarani thogi makhada leiba sanaro kunthra na sarugyari coaching program ase thangjam de nomaijing numit khuding tha taruk chumna sathagani Mari Suba Tongram Subol Memorial T20 Cricket Tournament at Napsa Kaim Palamasung LCCC Lilong Chajing Mai Pakre Ngasayug Youth Welfare Club Langtawal Gisanabung Sana Kibe Cricket Tournament as Taramato Shubal Lake Ta Toast Ngam Kiba Napsa Kaim Fal na Fielding Hana Sana Nabu Warep Loki Napsa Kaim Fal the match as Apiba Ober Kunda wicket Mari Wicket manga turaga run chamatara manga lowki masik baukumda YWC langthabal na over kunda wicket tare turaga run chamatara ni thoi khak lowduna match ase run ani da maiki banangki match ase da run kun ma thoi amade wicket lobangam ke napsa kaimpal gi all rounder bogendro na man of the match tabangam ki satharak libe cricket tournament ase inga sinung til sana ki bataran ni thoi subal league tana LCCC lilong sajing na toast ngam na batting hana sanaduna over kunda wicket mari tuduna run sama Manipur humdoi lobangam ki masigi paukhumda DSU kwa kaitel na over kunda wicket mapan turga run Maniputara khak lodona match asi run Maniputara humdoi da maiti banangki match asi da run chama sum mari amasung wicket man lobangam ki ba LCCC lilong chajing all rounder Mazibur Rahmunna Man of the match tabangam ki Manipur Veteran Cricket Association ki mi ek makha da chathariba cricket tournament se hayeng sanaga da baroy league ta Lilong Chajing Cricket Club amadi model club singa makha anina lamba tawnaragani Matanga sa bulletin na si tension sa dringing mga headlines mo na pijari. Sing the channel of customary law na Indian Constitution ki makhada no pising the piri bekana ba mapung pana yon ngamdre na Manipur State Commission for Women ki chairperson na pongdorakli. Congress asi lengak pa sohita ba opposition onya lagi sohita ba political party ni haina BJP Manipur Pradesh na maral sirakli MPCC ki Dr. S Manauto na su CAA ki matang na BJP na lepak ni amulan na lamzing lehana maral sini Citizenship Amendment Act saugat na MPR ke ranjan na luching no kong ambata chat ki ba kongchat khulga hiram amata da mari laina de haina maira pai di madi local club na kongdorakli
Amasung Manipur lengang na mutatpikraba lengaki school sing hinggatlanduna mahiroising mahitama pangambiyo haina Manipur People's Democratic Front MPDF na apil torkli